Tungan TD city block sended Madalapa Koti Kuntrayan, the sent from Mamade, Anoba district directly headquarters in Sabi, sent from Kaya, Lengagas and Mangan Krada MP Sisna, no Namaral Sirakli. Sagol Mangagi Infalis District Hospital Fongo Yaro Haganasi, Kundrakon AC, Mafam Sinmatunga, Miam Nawakami from Pamuna, protest of rain. Quarterman market and the Aquavi footpath Sinda, Mitoma Popum Pamjin the Yaro Haiba, Zesial PSP at Mayoka, Popum Pamim Mitop Tara, Zesial PS Women Wina, Father Cray. Infal Iski Kairan Kunjil the Labor Kairan Kunjil Primary School Masung, Abu Sidik Junior Aided High School, Mawung Madil Tada, Fibamda, Ladam Lay. Amasung number Kurelam, the Lokak Park Sengan of Kunil Park Koti, Dishing a Machamdi project Ani, Atu Matam the Paika Laganhana, Manipur Pollution Control Board of Fongoropi. Ma'am Kurumjari Adam Yang Bit Impact News Ne, Hauzik Punja Sipabuge, Maru Pausing, Miam the Pijari. Sasina CTS Sinaduna Sel, Loktoklumgi Watok, Fong Saring a Jerakasida, Tongan Matidium, the CD blog, Semjin Sajan, Nobopuna Lupakoti, Kuntrarom, Henwig sent from Mamade, Anobo District Directory Headquarters, Sing Savi sent from Kaya, Lengagas in a Mangan Krahana, AMPC in Amukhana, Maral Sikray. Sahi ama faba the Naiba BJP na luching Manipur Lengagasina, Miam Gisen from Kaya, Matom Kangdana, Mangan Kribasida, Lengagasina Manipur Miam, the Sengdoka the Banihana, AMPC, Wangang Loi Oiriba, Tangwaban AC, MLA Kumukjam Zoe Kisana, Demanto Cray, Nasi Infalgi Congress Vavanda, Paumi Singer Unaba, the MLA Joy Kisana, Fondo Kivada, Senba Chahi listing and Taratara Nipan Yoina, Singamadi Tamgi, Tongan Bano, Block Kuntaret Nauna, Sabaga Loinana, Hanan and Leram Lava Blog, Nifum Doi Semzinbi Tabak Singer say, Housing Power Amata Packet for Latry, Loinana, Nauna same Kiba District, Taret Kimanung the Kaksing District, None District, Ferzol District, Technopol District, Amadi Kamzong District, Haidiba District, Manga Sigi, District Headquarter, Sananaba, District Amamam Gilupa Koti, Manga Amade, Ziribam American Popi District, Lupa Koti Amamam Kai Tok Lehanasu, House the Tamki Hana, MLA Joy Kishan of Fondoki. Aduba Hariba Tabak Singer say, Housing Power Amata How Balatri, Loinana, Yam Lava Senpum Singado, Contractor Singa, Pito Kibasu Late, Lengaki Accountants Late, Loinana, Sat Kib Senba Saia to the Kaito Namho Drabasu, Makata season of Yan, Navagadamag, 8449, the 8443 account half to the Tamgada Badusu, Hariba Senpum Singer say, account Singashida, Late, Maramaduna Senpum Singado, Karam Namang Kribno Hybadu, Sengdoka the Benihana, Taksilakli. Aikoine yamna ngaglibadi chindana chingda chatlo khungangda chatlo haina thamlaga chingi amasung tamgi block chanaba paisa kaya mayam ama kaithokra crore ma kaya marum kaithokra matungda paisa sing ase handaki financial years mafam marang khangdana mangangi base masi lairiba lainga asina khungangi amasung chingi paisa se kamaina mangangi bana base masi sengdok pi bofum se lairiba government se thamli mangriba paisa mayam ase kadai de mangi bana base potok piu Ladiba Senfam Masi, Karigumba, financial year investment of one Nangodragasu, I449 Natraga, I443 da, Tamzen Gibagishu, Amata Late, Tamzelagas Tamzele and a Propibu. Ladiba governments in a Yam Toina Highway, Akoi Mitrangi Matogum, the Togani, Mitrangi Matogum, the Togani, Yam Toina Highway, Adana, Paisha, Mitrang, Toromangan give a say, Kamaina Mangan given, I say, Madam Tang, Ladiba governments in the Mangri, Paisa say, Amukta Potok behind Tamzeri. MLA Joy Kishan Makataraduna, Housing Palevel Agasin and Loktakiscam Matanga, Congress Legislature Party, Luching Bokram Iwobina, Bank Guarantee Yaudana Advance Payment, Pitok Lami Haduna Maral Siraga, Housing Palevel Agasinade, Prime Minister Na Sanga Nabani Haiduna, Mantripuki Mini Secretary at Ase Sab Lloydring at the Lupa Koti Tara Rongi sent from Kaitok Lambani, Fondoraki.
loinana hariba kaithokiba senpham adu maram chana sizinaribra haibadu Congress Party gi kangbu yauna lenga ki lusingba singa numit nini gi matungda semga sagaliba mafam adu chatuna yengsin menese haina lenga ki mafam taksin ki ma na makha tana asaba CDS sizinaduna yamlab senpham kaithoklam adu thikadar ama faraga waroisin purakba yaroi sek iro haiduna ayaba piriba makok thongbulu chingba sing puthokadabane loinana lenga ga sinamiyam gidamak thamoi sengna thabak tauri haraga asaba CDS sizinadum gi wathok asi committee ma semduna thigalan si haibada karigi yadribano haibu wafam thamkibaga loinana lenga ga sinamiyam da namthak tawduna mangaliba senpham kaya gi matangda Congress Party na makha tana puthokduna Manipur gi miyamda Kangangani hanasu MLA Joy Kishan Makata Raduna Fongdorakli Bank guarantee yaudana advance payment pyramid haibigi CBI thajindana thajane tor ka sukai akhoni yamna ngakli badi huji chathariba thangani na honorable prime minister lakura sangani storiba Mantri Pukrigi Ladiba Mini Secretary Sida Sanga Tokanin Torumber Sukoi Congress ki legislative party Timum Sangu Badagi Tokre Tabak Shu Dev Proof Torbani Masida Asova Jam Chow Sentum Rotaragi Mayaki Sentum Ogedaba Hen but Sentum to even say Sina Kamai Togun Achumanan Kabada Launa Batuna Talk say if the government has the guts please form a committee let us investigate it jointly adu asingma Congress na lan haina me noina lan haina akoi na tormi si gatane dum haibi oba adu na tabida thigat kani akoi thigat pa hogre ga thikadar amada bali gi hameng hoilage escape or bet on banu rikana roe ba Kwaramani Makatil gi akoi gi footpath singda mito na pop pam famjin ba yaroi haina GCLPS ki athing bagi mayok ta pom pam na mitop tara ngasi GCLPS women wing na fagat krei Fagalabu Mio Tara Dugi Manunda, traffic police na perform Pamba Yavi, Ayaba Piba, Iwachi, Emma Pyramada Natana, Masa, Vihardigi Orbasu, Manipurgi Adar Pyram Yama, Yoram Lay. Yellow me Kanjan and about ZCLPS Nakan Mukonjang Sangshilingai, Langak na Tausadan and Laytopugum, Walehana, ZCLPS Women Wing Convener, S. Memsa Laymana, Fongdorakli. Ngasi ZCLPS Kiloshang da Pangtokpa, Paumi Singa Unabum the Memsana. Ano walenga kasi na ure po yung tamba masung sangga ba da tawai yaw diba sigum na bill asi sanahan na bahona ba da su tawai haksang yaw biyo kwara man ima kay tel gi akoy bagi footpath singda po pam jili ba mitop sing asi takthok triba fawba Imphal City bu smart city oen nan bani hai na hona riba asi arem batagani footpath singda mitop na po pam jili ba fawba da karigumba amata paikat pangam daba Imphal Municipal Corporation mathaw tawdre tak pani fongtoraki Karigumba ZCLPS ke athing ba sig mayok ta makatana mitop na pofam phamjilam ba thok labade maduda lakpa afafate ki daita masana masung lainga na pugda bani haina mak na makatarakli Nan Manipuri kangbu haibadi akoi gi footpath ta phami ba aduga akoi gi ima kaithel singjigi siri tha kabam da phami ba asigum laba nupi singjigi marak ta phami ba Nan Manipuri kangbu singjigi mathakta akoina moi ngasidagi athingba thamle matungda tarakpada moi phamba yaroi masi karigumba phamamba tarbadi sarkar na amadi masa masana daita pugadabani Sagol Mangdagi Imphal District Hospital hong yaroi haiduna ngasi khundrakfam AC mafam sin mathungna miyamna wakan mifam pamduna protest tawkrei wakan mifam sathakiba mafam singadudi Sagol Man Iko Pukhau Wakong Uyumpok Taret Khul Chanung Kaivi Paurabi Yumnam Kuno Sambrai Kundrakfam Pangai Yamadi Waitone Mafam Singa Sidamiamna Hospital Hongbu Yaroi Hospital Sabad Lamgiche and Laite Hospital San Rabalengaki Firef Atu the Kangal Luhaina Tava Wakat Se Sing Paiduna Protest Oki Wakat Mifam Sigmatanga ZAC against the unnatural shifting of Imphal District Hospital Sagomangi Secretary Loksizam Toiban Fondorokibada Sagol Mangda Sanan Ure Uyung Tamlam Lab Hospital Bukairao Esida Hong the Belanga Loruk Live Fireba Simbaram Chade Hospital Si Labri Kundrakum AC and the Cycle Acida Kundarbumiam Nana lying with a chow mating Oidibane Adubu Hospital Si Hong Krabadi Miam na ana layang gilam na hena kudung sa ba mayok nargani maramaduna lengak na miam gi awab uvirga hospital se sagon bang da adumak sana na bathu ba thabak tawbiyo karigumba
Lengak miam gi wakat tabi drabadi akan khongjang sanction gani miam gi wakat tabi rabadi khudak tagi khongjang handokan haiba wafam thamlakli. Sagomang hospital asi mafam asida adumak sabiyu haidana khundrapunggi praja miyam pumnamak na haureibi ihau asi leiba lengak sinasu khanbiyu aduga aikogi hana lerami si asi hospital asi di su hongkraba aduga district hospital asi masu hongkiba taragadi aikoi Sagomang hospital ase mafam jaga asida hospital amabuk lehaudre khundrapum amadi cycle assembly constituency gi praja miyam nungsibiduna hairiba district hospital ase mafam asida sabiyu. Hospital hongbagi mayokta litan pokpi khul da wakan mi famna saruk yarambi purum likli khul dagi simthoi bapui kaubi nupi amana phongdor ki bada lengak na hospital hongna na balori ba firef yaning de sagol mang da Imphal East District Hospital thammana sing amadi tamba ki miyam na chaun kana ba pi ga dori bane hospital asi leitrabadi chingi arapum from singdagi layeng bala ku miyam na awav thengna gani maram maduna miyam gi khallaga sagol mang da Imphal East District Hospital thamdrabadi singmi tami pulaga khongjang sanction gani haiba wafam thamlakli. District Hospital ase Sagomang sida tahanbiu maramdi chingtam punna sida aikoina khudong chaba yam phange adubo sida sidagi hongbi bataradi aikoi gonda awabdo kaya mayok nagini inak nakpada laibanina aikoi asiana su khara kanbangame government singna su khara khan thabiba mathau tabra haibase khoina haining hongkhiba taragadi aikhoisu chingtam animak pullaga khongjang se aikhoisu changsingini Fibam Soxilapa Namul Turelamati Lokta Aquat Semgatno number Punulupa Koti listing of Chamrigi sent from Oiba project ani Atu Matam the Pika Lagani Hana Manipur Pollution Control Board MPC Bigi Maika Tamlakli Loinana Gari Maza Toba Singna silencer pipe Sindokun Ahubo Makol to Aliba say How Kiba Mars Contra Matoi Fawi Manung that talked about Lauto Kibagi Mayok the Housing Fawuda Makatana Ahubu Makol Toliba Gari Macha Singh May Amadagi Faduna Cherak Piba Horgan Hanasu Board Sigi Chairman Lystram Radakishor Fongdorakli Ngasi MPC Vina Sinduna Prevention of Pollution and Control of Biomedical Waste and Management Hive Hiramda Rimski Medical Student Singiwaiba Orientation Cum Awareness Program Ama MPC Vigi Holda Pangtoki Hide Orientation Cum Awareness Program Adu Marilena Paumi Singa Unaba Mada MPC Vigi Chairman Fongdor Kibada Manipur Tongan Tongan Bahaksel Giloshan Kya Linkalakpa Sina Biomedical Waste and Management Matangda Kupna Khana Mathau Tarak Padagi Rimski Mahiro Nifuna Saruk Yaduna Toromadu Pangtokpani Fongdoraki Manipur pollution free Ohener Naba State Pumugi Oiba Achawa Awareness Program Pangtokna Naba Same Saba Loire Central Pollution Control Board Kimiyang Makada Pangtokadariba Awareness Program Sigi Sarukam Oina Manipur Lereba School Madi College Pumna Makta Dustbin Ani Yentok Naba Same Sare Nakalama Romda Nambul and Waisel River Development Dynamic Tonba Nambul River Bu Lunan Tamna Lupa Koti Samri Rongi Project Ama Paikana Naba Center Ayaba Pire Loinana Lokak Lake Fira Ferry Development and Treatment of Water and Agricultural Infrastructure at Bishnupur District Haina Mingtonba Lupa Koti Listing Amagi Project Asisu Ayab Laire Hana Fongtoraki Amaromda noise pollution amati air pollution thondana naba hauki March kuntra mathoidagi Imphal manungda diesel auto chamanga dagi hena sangalroi haina MPC bina lauthoki badugi matangda Paumi Singh Hangba Wahangi Paukum the MPC gi Chairman L Radakishor na Fongdoroki bada Imphal manungda diesel auto changba masing hanta lagani haiba wafam masida tongan ba driver gi loop sing na pien da ba nuai ta ba kya Fongdorok panamaram oiraga housing mak Chief Minister ga tana duna chap sab policy ma same na ba honaragani hana su mahak na Fongdorokli
अमोट थमनब डस्टबिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना मणिपुर स्कूल पुनमकता अनि 100 कॉलेजेस अनि 8400 अखोई लेरगा लेरे टूरेन नमुल टूरेन लोकताक सम पार्ट खरदा अखोई हौजिक पोल्यूशन थोक्सलक अखोई स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का तानरगा मसी प्रोजेक्ट अनि हौजिक अखोई साबल लोरे डीपीआर सेमो खोप पुमलोय लोरे मसी अयाबा लेरे यूथ सिंगना कंपनी ने पिरकपा मागी ओरिजिनल अखोई साइलेंसर पाइप से लौथोगा मॉडिफाइड तौबा मखोन अहोब मखल की साइलेंसर हापचलगा पब्लिक ने ताब ngam पोल्यूशन की मखोन नमा थोहलिबसे 30 अप्रैल दगी कंप्लीटली थिंगे मसीदगी करिगुंबा कनागुंबा मॉडिफाइड साइलेंसर हापक थोरम थेंगनरगदी मदो अखोइना फागनी दंदी पीगनी इम्फाल ईस्ट की कायरंग खुंजिल लेबा कायरंग खुंजिल प्राइमरी स्कूल अमसुंग अवुसिदिक जूनियर एडेड हाई स्कूल मवोंग मरिल तादब फिबम द लेरम ले स्कूल अनिमक के टॉयलेट सुपुंगाई कायरगा सिजनब यादब मवोंग द लेरम थेंगनरक्रे प्राइमरी स्कूल की का तरेलोम लेबा बिल्डिंग सु का मंगारोम दी अंगांग सिंग चंगलगा सानब याब मवोंग द लेरम की बिल्डिंग अदु नौना मयाइदा सागरप मानब का अमदी लोसिनदबा नपुंहांग हांगलगा लेरम की अतोप मई तमनरीब का अहुम लोमदी सो लोंचिलब सुथोंग सिंग यावदबन अयाम ओय अदुगा थोंगनाव सिंग अदु फकलोंग खाजिलग लेहौरी ममांग सही इसिंग इसाउदा इसिंग थुम खिबदगी महिरो इसिंग सुमई तंबैका कानर खिद्रे हारी प्राइमरी स्कूल अदु गलैमिनरीबा जूनियर एडेड हाई स्कूल दसु स्कूल अदुगी बैनर थेटवा साक्षंग मान का अनिखक लई महिरोय कुंथ्रा मंगारोम लेब जूनियर स्कूल अदु प्राइमरी स्कूल अदुगी का अनिरोम द सिजिनदुना मही तंबीरे स्कूल अनी से तमलिब महिरोय सिंग अमसुंग ओजा सिंग करिगुंबा मपालिपाल थोकलिंग तारबदे स्कूल की नाकल लेब युम सिंगदा लेब टॉयलेट सिंगदा चेंदुना सिजिनै हाइरी ओजा सिंग अमसुंग लेकाई की मियोय सिंग स्कूल सिंग असिगी लेंगाकना मियेंग संगबिदुना अफब मही लोइसन अमा ओइना सेमगत सागत पिननबगी अपाम्बा फोंदोकनरकली मखोय नमसे अहल अमन मखोय लोइना तानरेगा तवदो थबुकनी आदु मखोय न तानदरे लेरिबा चेयरमैन मखोय न थवइदबा मदुगी मरमदगी ओइना सम सोथरक तवदना लोइरा लोइना स्कूलसु खाली तारे मिसु लाकपिदरे मतम द मंगन थमिबने गवर्नमेंट लरी करी हाइबिने मतेंग हाइनिंगे हौखिबा एप्रिल तरामाथोइदा डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एस न थोके चेरोलम की मतुंगिना लमदम सिद लेरिबा लेंगा की हायर सेकेंडरी स्कूल सिंद क्लास 11 तमननबा माहिरोय सिंग खननबगदमक फॉर्म थाबा हौखिबा लोइना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाखलिबा एप्रिल 19 पांगथोकनी हारिबा से मथोंग हुक्तब थौरोंग अमनि हाइना कंगलैपाग स्टूडेंट्स एसोसिएशन KS एना चेरोलम थमलकली क्लास 10 की एग्जामिनेशन हाइदोक्तना क्लास 11 की एंट्रांस टेस्ट पांगथोकप यारोय हाइनसु चेरोल असिल मखा तारकली हंदक लोशन खिबा पार्लियामेंट की बजट सेशन दा ओपोजिशन पार्टी ओरिबा कांग्रेस ना मरम ओइदुना नुमित कुलुमदोइनी मथौ तौखिदबा अदुगी मायोक्ता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नंगसी चरा हेंदुना खोंजंग संगसिलिबा सिगी सरुकम ओइना मणिपुर दसु बीजेपी की थौमी सिंगना वाकन मिफम सथखरे वाकन मिफम सिंग मतंगदा मणिपुर की राज्यसभा की MP क्षेत्र में बवानंदना पार्लियामेंट हाइबसे मियाम की मिहुट ओरिबा MP सिंगी ओइनदी यामना मरु ओइबा लाइसंग अमने लेबा की साउखत थौरांग की थबक सिंग पाइखतनब खननब मफम ओइरिबा असिदा कांग्रेस पार्टी ना सरांगनब थोंदुना मिफम मपुंग फान खिदबा हाइबसे तौफम थोक्तबने थौवंग असे डेमोक्रेसी बु लान लमजिंगबने मसिना लेबाक असिगतनतना मणिपुर की चावना मांगजबा ओइरि बजट सेशन असिदा मणिपुर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पुथोकदबने अदुबु सरांगनबसिना बिल असे पुथोक ngamdre मसिगी मथक्ता पास तौगदब बिल कयासु पंदुना लेरे फोंदोरखी वाकन मिफम असिदा सीनियर पॉलिटिशियन राधा विनोद कोइजम ओक्रम जोय थौनावजम साव अमदि अतै मिनिस्टर MLA कयासु सरुक यारदुना कांग्रेस की मायोक पेंदब वाफम कया फोंदोकनरखी अंदर पार्लियामेंट 23 डेज करीगुम फंक्शन तहना अखोई सेकेंड पार्ट अखोई बजेट की सेकेंड पार्ट पूरा वॉशआउट तौकीब अदुगे अगेंस्ट अखोई मरुइन तौरीब चथरीब कनोसी लाइब थीबदी मणिपुर की स्पेसिफिक बिल लोकसभा पास तौगदब अखोई
Manipur Sports University की बिल से पास तो कदमनी मधु बहुपता हंदक पुथोकने लोइना में रेडी लोइरबने दो लोक सभा चथब यादबदे की मधु की बिल सु के पास तो वंगमद्रे मसी मरु होइना मणिपुर की दमकते यामना लाइबक थिबा के यूनिवर्सिटी जो चलाइबा होग्रबनी बिल दुंग आइदुना लेब अदुना मसी टोकन स्ट्राइक नि अदुगा मसी प्रजा म्याम दखैना मसी की मेसेज अछि मसी पार्लियामेंट नतना कांग्रेस ने चथरीबा इंडिया पुनब सिंगदा मोइना इरांग थोननबा म सिलेबिसे सिगे अगेंस्ट ने अखैना ngasi चथरीबा Segmai lambida tata truck amaga diesel auto amaga thengai na da auto driver yauna donglak pamioi taruk asok apan nangkre thaudoga singarang numidang pung mapan makhairam tabu matamda Imphal Segmai lambigi tendong yang mapada thokibane hari auto adu imung manung amagi hospital da layeng lubut laikhidraba misakama imung manungi mioi singna puduna lakpane soklaba sing ngarang mak hospital phukatuna laikatna ki hari ngasi phung pauchi amada Forest and Environment Minister Taunozum Sam Kumar bu urkhul lamadi kamjong district ta changba thing lehana tangkhul frontal organization phongdorok libasi niam gi wang mada u yandun lalol thing lubugi ni hana Minister Sam Kumar masana phongdokre ngasi new secretariat leiba Minister Sam Kumar gi Kevin da paumi singa unaba madamak na hai Forest Department u yan ma athing thamde adubu akoibagi fibam ngak sen leiriba department ama oibana u yalaba su niyam ama ki makhada yan na ba department asina senabane yalib u sing adu mapung marai farabra amade yan kriba mafam adu da nauna u charakya tharam labagi haibadu department da Kangan bamathau tai loinana Myanmar na chingwa Manipur gi mapan gi niyam kaina u pusilaklaga laloliti tawba sida athing mapi bahaibase Forest Department gi mathau ne u yan babu oirabasu pusilakbu oirabasu state amadi center gi lairiba sana pathap ki makhada tawbiu haibagi damak minister changba thing le haribase angak pafawe BJP na luchingba lenga ga sina chingda chalu haiba kholawa sigi makhada sing district single chatuna asoiba aranmo sing semdok pada miyamna lana khanbi ganu haina minister na apil tawki nakalamromda litanda taba forest guard amana nungbi da sil sarga u putokpa yana na ba honaramagi da makathu matamda suspend tawduna ma ki mathakta FIR ama tharga ni hana su minister na makha tarduna phongdorakli u yan bada athing ba leitraga su forest department makha joint forest manager amale masigi makha da u si tharakanda apung mari pharba kanda मियोई बना सेना बदा उयाम बसी जाए फोटो दे उले उबयाम सी मणिपुर की अमदी इंडिया की मनुंग देगी वडगदी अकोना खुदक पार्टिस पीबे जाए इलीगली म्यांमार कंट्री देगी उरपने अदुगा सिउंबा उसिंग से अकोना फार कान इंडियन फॉरेस्ट एक की मखादा अमदी स्टेट फॉरेस्ट एक की मखादा उजी पुबियु चतपियु हाइदना अपील तोबा मणिपुर की सिंगिलम देगी यलक उरगना यांथोक्रिबा उसिंग अदु रिप्लेस तौनबा थानबिदमक्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दा यांफम दो ताकपियु हाइबा थौ मयाम सि यादबिदा मणिपुर फॉरेस्ट एक मखादा तबियु हाइबदा मखोइना सिंगिलमनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मीसिंगदु लथोपिग्रो फॉरेस्ट मिनिस्टर संग यारो हाइबसी असुगी मति लाइबक थिबा इंडिया जे सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री ने हाइबसी मसिगी वांगमदा लाइबा सुंबा लाइबा मचा तादबसे मणिपुर गवर्नमेंट की फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट साइड आइगी साइड की नुंगाइतबा अमदि नुंसीबा पोय Imphal East District Hospital haugiba kumjal sing ani taramathoida Khundrakom Assembly Constituency ge sagol mang ure puyung tam kraba matungda anoba lenga ka sina Kairaw Assembly Constituency ge mafam amad nauna ure puyung tam khibgi thawong asibu amuk han khantha winner naba BJP Khundrakom Mandal Committee na cherol amada puning chingsilakli State asida taret suba pay commission sana lohaiba demand tawraduna leptana changsilakiba Wakar mifam singi sarukama oinanga sisu Manipur Cooperative Department Lamphel Pata Sathakre All Manipur Government Employees Organization amadi All Manipur Trade Union Council gi ZA sina changsilba khongjang asida department sina su sagotle loinana hausi fawda leiwaga sigi constitution bu ikai khumna ba utpa oina santi leina khongjang sangsilibane maramasina state government na thu matamda 7 pay commission asi state sida implement tawbiu hana Manipur Cooperative Department gi thawmi singna phongdorakli Manipur taret supe sana hallo haiduna ngase Bishnupur district manungda leiriba kaino thongkha community hall da su wakan mifam pangthokre senior citizen welfare forum kaino nasindra pangthokiba mifam maduda saruk yakiba forum gi vice president a thoibuna phongdorkibada lenga ki employees singa amadi pensioners singda 7 pay sana hanna bagidamag CM kiba ZA sin talib demand saugat laduna India gi mafam sin bathungna
Taret su pe sana halaga Manipur da karigi sana handa bano haina lenga ki mathakta wahang tauki loina JAC na changchila pu khongjang da su makata na saugat kani haina pongdorakli ngasigi wakan mi phama da kaino gram panchayat ki manung da leiba thabak tagi potha akrab mioi ke ayauna lenga ki employee singna saruk yaki Sarkar da taksan duna kare suwa pe commission PDU neighboring state loina na Bharat ki mafam khudmak da leiba state khudima haiba 7 PSC loina ba enjoy tawna rabane Manipur da su sigumba 7 PSC phagan biu PBU haijabane mina pina da ba atopa state singla phangna ba posa ado khoi phangjage laujage haiba date sarkar da thu batamda sigumba 7 PSC pithok piraga yana ba poraktuna sarkar gi madula asumbo khongthang oigani Nakalam Romda Manipur State Pensioners Union and Thokpa Cherolamada Union and Singjamai Chinga Kaitelda Thasi and Hidegi Hauduna 7 Pay Commission Sanahan ba yauna tongan demand singda wakan we from Chatadu Laki Bado Langaki Marilin of Mio Sina 7 Pay Piner Naba Saliva Thasik Manung the order Tokanihana Taza Pirak Badagi Matamka and Yay Tok Lehana Kangalakli Amade Haribab Matamasig Manung the order talked about Tarabade, Makatana here Kan Makongjang Sanction Hanasu Kangalakli. Sumang Lilabu, Saukalan Bagidamakta, Tokaiva budget, the state ki budgeta, half Krehana, Art and Culture Minister El Zentikumana Lautokre, Palace Compound, Infal the Leba, Ivoyam, Sumang Lila Sangle and the Pantokiba, Sumang Lila De Amade, Ivoyama, Award 2018, Pitok Pogitoramda, Minister Nawafamasi Fondo Kivane. Half live sent for Massey. How was Sahi Karakatagi Sumang Lila South London Bagidama Langagna budget ki sent from Hengat Nabasu Honari Hana Minister Fondoki. Kanglu Masel Gimarakta Nungsi Sana Purpada Sumang Kumaigi Yamna Chow Taudang Lay Madamasana Estedasi District Kuding Makta Kumayasi would be about Manipur State Sumang Lila Council Chief Advisor Dr. M. Narana Apple Tauki. Sahi Sigi Ivoyam Award 2018 na Miam na Toidona, Kora event sa Haina Sukanga ba, Huirem Ibom Chada Kusinaki. Mana Sida, Selo in Lopalising Kunamadi, citation ama Yauri. Chahiya Sigi Sumang Lilagi Media Fellowship na Narol Gitaudangi reporter, Herozit Nomai Temamadi, Ichel Express ki reporter, Sinam Pinky the P. Cray. Sumang Lilagi Aloidaba Nupa Madi Nupi artist Singbu Ikai Kumnava Utki Tauramgi Sarukam Oina Sahi Sigi Ves Sumang Lilagi Mingtol Fankraba Taroi Ahambagi Mahausu Utki Amadi Tabal Chongbugi Tauram Masu Pangtoki Tungala Kalobukan Potam Sumang Lila Japan Sin Hypertargadi Jaga Makuni Jaga Platabia Banana Matigay Yamato Maile Nabai, collecting the Prime Minister, the Ivanish Hanazare, Yarak Sumali Lagan, Yamato, whatever I believe, the Shimbaki Mati process, Aure and the Madu Mangi Lagan with the same Shana of Javiva, Numit Atuda, culture is Shanti in the Matani Haiba, Ola, the Reli Machaki, Prajana, Reli, Secondary Hibasida. Sumang Lilagi artists, Tarapu, Putra Yaki, Chakka the Moining, art and culture Mushi, Mea, Gilishin Kayana, which is Weraga, Shakivari Edu, Nashi, Taran Michi, the Purumtawi, Tashina Mushu, Sumang Lilas, Mika Birgi Marakta, Laibum Shinagato, Chesil and Nagati, Kulai. Zebra crossing in Matangda awareness campaign ama GM holda FB Real Friends in Rapang Tokre Thauramad Saruyakiva FB Real Friend gi advisor loyal lakpa koiromna Paumi Singda Hai Miamda Icon awareness pibu watpana Miamna zebra crossing gi Maru Oiba Sigi Matangda Kangbu watpadagi Mafam Kayada accident toina toli Fongdoraki Miamda traffic rules sing Mamutana Kanganabagi Pandam Dangasigi awareness campaign asi Sathavani Hanam Hang Fongdorkli Tungda FV Real Friend gi Thomi Singna Kaisampat crossing Nitai Pat Sute crossing Amadi Kangla Gate ki crossing Singda campaign Pangtoki Manipur si akoi aware what for the Gitonga Tongambe incidents Mayamam to zebra cross Mataktalia Piba traffic sing the Gari Togila Pudagi Shigiba
अदगी जेब्रा क्रॉस मक्ते एक्सीडेंट थोप मैम लेख्रे अदुना पुनमक्सिंग अदु अखोई नाथैरग चटप याननबदमक्ता ट्रैफिक रूल्सिंग अदि अखोई ओबे तौबा इकाई खुमनबा जेब्रा क्रॉस की वाहन थों लेरिबो वाहन थोक्सिंग अदु मणिपुर मियाम दे खंगननबगिदमक्ता अखोई तौबनी मणिपुर सी पोगनाफम पाउसेदा सही कुनलोम लमदमसिग लमचत साजत थौदोक वाथोंना सिंगम कयाबु मियामदा अयेकप मितमगी खुथांगदा खंथननबगी वाखलम पीरिबा स्ट्रिप कार्टून मकर की पोस्टर कैंपेन ngasi हौदोक्रे वायंगुम लेकायदा लेबा आर्यन थिएटर पांगथोकिबा चंबा थौरमदा मकर की पोस्टर हांगदोक्तुन कैंपेन अदु हौदोकी थौरमदा मणिपुर साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट आर्यन थिएटर की प्रेसिडेंट पोगनाफम पाउसे की एडिटर याउना मकर बु खोइदा जबा मियोय क्यान सरुक याखी स्ट्रिप कार्टून थवाई हापलिबा गुरुमयुम अक्षय कुमार शर्मना मा की गुरु हंजबम श्यामो शर्मन मतमदा लौरम्बा थबक थौरम सिंह अदु महाक मखा समथजबने हौदोकलिबा पोस्टर कैंपेन अदुगी पोस्टर अदुदा येकलिबा अदुना लमदमसदा आईएलपी की इहो लैना लैना हौजिक ओइरकलिबा फिवमबु फोंदोकपनी हाइना थौरमदुदा फोंदोकी अना चाही मखाई ममांग तौगेना खनना तौबदा पांथोप लापदुना ILP की लांग चोंग सरकार नेग्लेक्ट तौरीब अखोनदी लांगदी लेप्ते सुम पुसलसे नहान नुपा लुवांग थेमना मिटे नुपी अनी लौरगा मिटे सागैद ओलमे मदुदगी आइडिया से लापने अखोना सोमद होनदना तौदना लांगदना चोंगदना वादना सी नाब याउनरगा मोइना मसैदा सि चंगखलगा तौरीबसिदी मसिगे ILP सिगी अर्थ लैरिब्रा हाइबे वाहंगदना आइना तमजरी कंगलई पीवा थौवई मिफम अप्रैल 13 कालेंगे निनी पान नुमिता पांगथोक लगने है ना उत्तरा संगलेल सना कोनुंग सनामई लाइनिंग कोलमदी उकल न फोंदोरकली वाफम मसिंग असि उत्तरा संगलेन पांगथोकिबा प्रेस मीट अमदा फोंदोरखिबनी कंगलई पीवा मिफम की कन्वेनर एल पोइरेतो न फोंदोरखिबदा असिगुम मिफम असि चंद्रकीर्ति महाराज की मतमदगी लैरकलबनी अदुबु हौकिबा चही खरदा ममी सामलकले हाइरब मिफम असदा इनिंगथौ सना जाउबगी लुचिंग मखादा खुनागी कांगलोल कन्ननबा सागई पिबागी मसिलदा असेट पथौगाई पांगननबा अमदे फुरुबसिबु कंजननबा खनगनी हाना फोंदोरखी माकना मखा तारदुना असिगुम थौरमसिदा सागईगी पिबा सिंगना मिंग सनबिदुर मिफम असदा याउबियु हाना फोंदोरकली लेबाकी ओइबा अदुगुम्बा इनिंगथौगी ओइबा अदुगा बियागी ओइबा सिगुम्बा थबक थौरमसिदा जिसे अखोइगी बनगुम्बा ब्लॉकेटगुम्बा कया अमा तौई अदु यागदी हाइरिबा ददी मयाम पुनमना लेबाकीनेना खनबिरगा मदु कयादसु तौबिदनबा निमित्सिमखकी ओइना मदुगसु सनाकोनगी माइकैदगी उत्तरा संगलेनी माइकैदगी आइनि खनामी थबुन कांगलुक अमदि उकलगी माइकैदगिसु मियामदा थमजबनी लेबाकी ओइबा अदुगुम्बा इनिंगथौगी ओइबा अदुगा बियागी ओइबा सिगुम्बा थबक थौरमसिदा जिसे सही अमसुबना पांगथोकदबा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चही साम कुंतरेत सुबा मपो कुमोन 2018 लाखलिबा अप्रैल 13 सेकोंद लेबा दलित साहित्य एकेडमी मणिपुर की लोइसंग पांगथोकलगा अप्रैल 15 मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकलगनी हाना चिरोल मद खंगलकली थौरमसदा लमदमसिगी मियामना सरुक याननबसु चिरोल सिन मखा तारकली टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट खुंदारिब मरिंग फुरुकी येलौंगैदगी चनदुना लाखलबा सा फारब मतुंग हराउब फोंदोपगी कुमई याक्याव हौख्रे कुमई अदुगी ngasi टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की मसी ब्लॉक की मनुंग चन्न लेबा खुलसाइबुंग खुल की पब्लिक ग्राउंड खुलसाइबुंग विलेज अथॉरिटी नि सुंदना हौदोकी विलेज अथॉरिटी ना शेरिंग आवर कल्चर हाइब वाखलोलदा सथरिब कुमई अदुदा सा फारब मतुंग हराउब फोंदोपगी जगोई सिंग साखी मरिंगी ओइना फुरुबसे मचल मनाव तरुकना संदोखिबनि हाइबगी थौरम खोरकुइसु कुमई असिगी मनुंग चन्ना पांगथोकदौरी कुमई असिगी मनुंग चन्ना हयेंग नुपी सिंगी ओइबा जगोई इसै सिंगसु पांगथोकनी हारि
kumja lising ani taramari da Manipur Home Department gi nongmai mang ki bi thodok adu ngasi gi lenga ga sina NIA da sina kre pau fauna di haiva sina miam gi peningai oi di hana People's Action for National Development and Peace pandip na cherolam da kangalakli loinana lubasina hawkib April ahum da lengak ta Loktag scam airport drug case EMDS scandal amadi fake encounter case sing da chenaba sing numit mangani gi manung da puthok na raba phongdok ki wafambu ngasi fawba lengang na puthok tabdagi lubasina miyam galoinana akan ma khongjang sing changchilagani hanasu serol sina manga tarakli tha sigi kun fawgi manungda khuzai rok amasung oinam water supply scheme gi land donor sing na taliba demand sing thabak ta onthok tab tarabadi scheme ani sidagi sing thaba leblagani scheme ani sigi sing thakpirba mioi singna khongjang asibu waro biroi amasung mateng panggirakani haina wainem khulgi khulakpa ji akhomba na phongdorakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawmi singa unaba mada ji akhomna water supply scheme ani sigi land donor singi reserve oina sakidar gi post amamam hap kani hana matamadu gi lengak na thajab piki scheme ani sigi lammapu oiriba mahak amasung tingkai khunau khuldagi hegim haukif na chahi taramanga gi mamang dagi thabaga si hapina na balengak ta taksindun lakli ano balengak sidasu chahi asigi March kuntarukta miyam gi numita wakal lurabasu examine tawge hana ngas phongdorak padagi ngasi fawbud karigumba amata paikhatana lakli pendab kaya si layudagi scheme asidagi ising thaba le pahaibagi khongjang asi sanction na ba warep lawkibani hana mahakna phongdorakli Emeret sei manga ka ba khuding da pini gome loi ban hale sei he loi khi kuirak ba kan akhoi ponchi su loi dau re tangi chingi emeren pomna munda akhoi ge pap ti soi pure ni ko ising nga si dim mari maroi ba ising hing ba ki ai mai taw ni ai bu he pok ba de iman irui yum kai nali isha nali isat matau phajai mo se mani pok emerena kari chuning sing bi dre aduna ipasa tadaraga lamche pirun sera haja tarabada tv de lautoro thoa yauna ka tholaga haide ge da lakpani sisi Tengnopol district ki Molnoi area da drug lalon mani habani pi ma ki imung manung yauna ta anthokre the Molnoi area welfare committee Molnoi area youth union amsung kuki women human rights na imung manung yauna ta anthokre habani pi adudi Nengzalem matene organization au masina thador ko cherol magi matung ina Nengzalem hairibanu piasina khul asidagi Delhi da satka da ba mahiro yam da drug hapsilaba insang na pi khara ma ki Delhi da leiba manau nu pa da piner na ba sinaki tulil airport ta mahiro adu drug ka kone na fare heba pau fang badagi khul adugi miyamna Nengzalem bu phaduna wahang pawang sathaki wahang pawang sathaba du da drug adu mahak na hapsin kibne hana hairak padagi Nengzalem yauna ma ki imung manungbu khulagi tanthok na ba warep lawkibani hana cherolam sida khangalakli lengak na surrender singi thamkiba thajaba sing tha sigi taramari fawgi manungda thabak ta onthok trabade mathangi numit tang taramanga gi ahing dong yai dagi Manipur pumbada pung kunthra taruk ki general strike kauragani General strike asida tholok pa afa fatagi dai tamasa masana amasung pale belenga kasina pugada bani hana all Manipur Surrender Welfare Association na lauthorakli ngasi Manipur Press Club ta pangthok pawmi singa unaba mada association siga vice president Abdul Latif na masa ga chana ba sinpham pi ba deposit payment amasung thagi stipend pigin hana surrender tobu matam na thajaba piraga ngasi fawba karigumba amata lengakna sinbirakpa leitri surrender singi welfare scheme dilairadana lengak ta changjarakpa matam da loinarakiba khulai gi sel fawba phangba leitri association asi semkiba matam da member chamasu na mangarom laikrabasu ngasidi sikhi nakiba kaya yawraktuna subnagi member yankhai rom tamak ngaire Mirak tin mada kudong sada ba kaya mayuk na bana ngasidi surrender singna supham nompham khangdra wana leli haina penda ba phongdorakli
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡ CID ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯥꯖꯤꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕु ꯑꯣꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯕꯗ ꯅꯣꯝꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯔꯛ ꯇꯤꯟꯕꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯁꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯦꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯥꯕꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯗꯦ Imphal Eastki District Hospital Sagolmangdagi hongba yaroi haiduna semkhiba JAC na sangchileba khongjang ase numit nini gi oina handokpagi maramna lengangna hariba khongjang asi saugatuna miyeng sangbiduna hariba khongjang ase da positive oiba response lakani habigi thajaba leibadagi hariba numit nini gi komthokpa asi leibani hana lubasigi cherol lamada JAC asigi cherol lamada thamlakli Chandel amsung Technopol District Anigi English singani tarataruk tarat ki oina MGA nari GS ki ahan face ki senfam pithok tabu ki mayok ta lakli April kulhumdogi ayuktagi pung kunmari ki van kaukrei ban asi MGA nari GS ki ahan face ki senfam pithok tabu ki mayok ta sem ki ba JAC na ngarang pham ki ba mifam da warif law ki bani hari ngasi Hill Tribal Council more ki office ta paumi singa unaba mada JAC ki secretary SN Peter na mamang sahi ki September thada English singani tarataruk tarat ki first phase ki MGN RGS ki senfam pithok piyu haina khongjang sangshin ki sahi asigi February thada satha ki ba assembly da su Chief Minister amasung Rural Development Minister na athu matamda MGN RGS ki sel pithok kani haina hai khraga hauzik phaw pithok pidri lenga ki thawang asina maram oiraga JAC asi semduna ban tawna bi khongjang asi sangshin lakpani haina phongdorakli Bluff Taurega, Promise Taurega, Assure Taurega, Mayam Promise Taurega, PWC, 14 September 2017 dagi haurabani. Aduna koi assembly da su question raised tawkre question number 197 da adu honorable CM na su pig na haibani very soon pig na habdo time bound adu kadungai pigadra madu time bound piro akoi na 23rd April 2018 manung da pidredi 40 hour ban kawgni mathang da step achauba khongtang akoi na ban kawgni Hauzik sanabagi pauda Australia ki Gold Coast sathariba Commonwealth Games ta ngasi nipani chanba numita wrestling masana the gold medal ani silver ama bronze medal ama yauna medal mari amade shooting the silver medal ama lauduna puna medal manga fangkrei wrestling masana da nupagi keji humbutra mari ki kanglupta wrestling competitor Susil Kumana gold medal ama amade Rahul Ewana Kezi Yankai Tarik ki nupagi freestyle eventa gold medal ama punna medal gold medal ani lauduna India gi medal telida gold medal masing hangal hankrei loinana nupi gi kanglupta Kezi Yankai humdoi gi freestyle Nordic eventa Bhavita Kumari na silver medal ama loinana Kiran na Kezi humputra taruki freestyle wrestling da bronze medal ama lauki loinana shooting masana da suta Tezaswini Sawantna Nupigi Mitar Yankai Rifle Prone Eventa Point Satruk Taranipan Dasmik Mapan Fangduna Silver Medal Low Kibani Mark Low Medal as a targa shooting Masana Kaktada Low Medal Taranitoi Sukrei Hausi Commonwealth Games as medal Telida Indiana Gold Taramari Silver Tarukamadi Bronze Medal Mapan Loduna Puna Medal Kun Mapan Loduna Ahum Subu Position da Hanagum Adumak Lady Mari Suba MCA Plate Cricket Tournament ta ngasi CDC Sagol Banamadi Model Club Singamakha ani Mai Pakre Manipur Cricket Association gi miyang makhada Langthawal Public Ground Sathariba Cricket Tournament asigi ngasi sana kiba league match samada tos ngam kiba YAC ya school na batting hana sanaduna match asigi api over kunmanga da wicket mapan turga run sama kuntra manga lobangam ki Mesa sigi ani sub inning da batting sana kiba CDC Sagol Banna over kunitoiga ball manga da wicket manga kak turga run sama kuntra nipan logdura match ase wicket manga da mai pak pangam ki
ngasigi league match asida wicket manga lobangam kiba CDC sagol mangi bowler London na match asigi man of the match taki satharkliba cricket tournament asigi ngasi luang changbum da leiba luang pokpa cricket stadium da sana kiba league match samada toss ngam kiba model club singa makhan batting hana sana kiba match samada api over kunipanda wicket amakak turaga run sani kulum doi lobangam ki match asigi ani suba vetting sana kiba KIYC Ketri Iril Mapal na match asigi api over kunipanda wicket mapan turaga subnagi run Mariputara ni thoi khak lodra match ase run chama kuntra ma thoi da yamna chawna maithi banangki match asida ball Maripuda out oidana run cham kunmanga laukiba model club singa makhagi batsman Avishek Diwanna man of the match taki cricket team kunma thoine saruk yadu chathari tournament si hayeng makhata league match ani sanargani Anisuba T Subol Memorial Veteran T20 Cricket Tournament Chem Khagempali Mai Pakre ngasi Oriental College amade Model Higher Secondary School gi sanabung sanakiba tournament sig league match samada tos ngam kiba wider view si langthawal na batting hana sanakiba match asigi api over kunda wicket nipan turga ran chamatra ni thoi lobangam ki inning asida manaubin run kuntra taruk lobangam ki match asigi ani sub inning sanakiba chem khagempali na over taranipan ga ball marida wicket mari khak turaga mai pak pagi ran chamatra humdo yadu logduna match asi wicket taruk ta mai pak bangam ki inning asida wicket ani amadi run yankhai manga lobangam kiba chem khagempali gi all rounder I ibobina man match asigi man of the match taki Manipur Veteran Cricket Association gi miyang makhada T Subol Memorial Trust ki senthang makhada pangtok liba tournament asida team tare na saruk yari hayeng tournament asigi aroiba league match amada YWC langthawal amadi nafsa khaimfal anina lamba tawnargani Uruf Arati Coordinating Development Committee Makada Sinduna Pangthok Liba Kairau Kendra Singmi Tami Integrity Football Tournament ki winner All Star Kiam Gain Oiba Ngamkre Ngasi Lilong Mapal Kang Zaibungi Sanabung the Sanakiva Football Tournament is the final match Saduda All Star Kiam Gaina AMLSC Arab Tibu Panjal Mari Anida Maitiba P Kibakalona Tournament is the winner Oiba Ngamki PDS Amdi Consumer Affairs Minister Karam Siam Kairau ACG MLA L Rameshwar Nauria Pakang Lakpa ACG MLA S Subhash Chandra Made Lamdamadu gi masak nai bumi kiana Kairau ACG MLA Rameshwar gi sentang makhada pangthok liba football tournament asigi ngasi loisidma gi thoromatuda saruk ya kiba kalonena tournament asida makok matang tarakrab sanaroya made team sing aduda mana matum kayasu kudol tamki Oi sana basi mioi bagi punsi newa wakal pukning lausing haksang sana bagi loina tholak pengak newa sana basi a part of education di mahi tamba adumaina sana basi na mioi bagi wakalon se mapung pan na bohna bada coba di taita malauri heba se koi kuding mak khangi iram kuding mak sana babu ero live si ero iram kuding mak ta singa pengak tani yamna taksi khasi gi oiba pot adagi akoi masen adi compete tauba aduga nungsina ba sana bana porai ba ngaki sauna ba ngaki ngai sangdana ba dudi sana ba dudi atum laigani Anisuba Sangai Trophy Veteran Football Championship ta V Sai Thangmaiwan Mai Pakre ngasi Mapal Kangjai bung chathari ba tournament se ki tarataruk suba league ta sana khiba match samada ATVFA Thangmaiwan amadi Musa Chekon ani na match asi ki apibu matam panjal amata sanaba ngamdana match asi draw oiki Chatharkliba football tournament siginga si sana ki ba tarataret suba league tana V Sai Thangmaiwan gi sanaroi P Romesh na match asi ki taret amadi yankai taruk suba minute sing panjal ani TH Bopen KH Ratan TH Somendro amadung amadi CH Ananna Meski Kulumdoi Nifunipan Yankai Nitoy amadi Yankai Mapan suba minute sing panjal amamam chanduna
KHC Lambulenbu Yamna Lakchana Panjal Taruk Sinoda Mighty Pibangam Ki United Veteran Football Association Manipur Sinduna RKFD Private Limited ki Sentang Makada Pangthok Liba Tournament Asida Football Team Taramapan League Match Singda Athoy Ahen Tanari Tournament Asigi Hayeng Makatab League Match Sing Sanaragani Indian round ki takedown bo puthok liba B Saub Sarma Nangasi Rajvavan da Governor Dr. Nazma Abdullah Unaduna Magna Puthok Baten Asi Kushina Kray Haukiba Mars Tara Tarukta Prime Minister Narendra Modi na Manipur Laglam Matamda Luang Samum da Pangthokiba Sports Exhibition da B Saub Sarma na Puthok ba Ten Adu Exhibition Taukibane Prime Minister ki instruction matung ina ten adu Governor da Kushina Kibani Hari Governor na Indian round bo asi Mahak na puthok liba B Saub Sarma na puthok liba bo asi matang da makupung thau pragaloy na makiti na sina state asibu saukthok chan batanatana leivak asibu su saukthok chan paul le na phongdoki matang asoi da bulletin na si tension jadring gimangway na headlines mo na thamjari Tongan-tongan bertidi amadi city blog Samjin Badal Pak Koti Kunta yang bagi senpam amadi anong ba district tarik ki headquarters sing sabi senpam kaya lengak sinamangan rehana MP sisi na nong na maral sirakli Sagol manggaging Falis District Hospital hong magyaro yay doon nga si kun pamesi mapamsin nitong na miyam na wakat mi pampam doon na protest daw pray Waraman Katel di akoy bagi footpath sing na mitok na popom pamzil na yaroy haiba ZCLPS ki ating bagi mayok na popom pam na mitok tara ZCLPS Women Win na fagat gray Infalis ki Kairang Kunjil Labor Kairang Kunjil Primary School amasung Abu Sidik Junior Edit High School sing mawang wadin taada butibam da leiram lay Amasung number 2 relama di lokak part center na bapun na pak poti listing ama chamari ki project ani athubu matam na paikat lagani haina Manipur Pollution Control Board ta phongdorokli